Hello guys, sementara kesini ingin jalan challenge menyabam show kat badap kuloi. Te yuk bisa Andrei ki baram te bam langsung kan. Guys, kita Islam show nak syafi bang menyabam. Guys, kat ki bajop ya bisa si paling kan. Madi ki baram hapunish mandau samankan man bam. Hey guys, minta kita Islam show ngapain syafi bang. Yang bam ini dai my sweet dan jangan Yummy. Agandap. Ya guys, ano kita ngeliat challenge ngay mga ngayon ra ya kasan sparring ka ni aman samkan yes good. Yes, nalajok mga. Yes, smart. Sabi ko na ma. Okay guys, panas na kan. Ito para lang. Ngaram. Ini lah habak kan. Ngaram habak kan. Namaran kadai kan. Kadai kerukom canggih, ladangi kan haban bamben, mar bayok pirat itu, di, ya dan tren canggih di lock di baju ang ba kunti hendrai em, kemudian kanu kecing bam sarong canggih, hendrai dai kum kalat ceng kamai yang ini, ya berlok akan menak suatu ini, sinak pihak bam semakin, ya kan, bam bet, hadat
Sabaran. Oke, prolog. Tangkat nih ki video jangan lakun kebelasibun bang akhir nang yai kersyam napi nang ni sakmat bang nang la susu ban pemi ki video jangan dia ada dan kanu jeng kala jangan saya komen apa mau di dan See you next video guys. See you next video guys. Siapa nak video. bye bye Share, like, subscribe. Please share, like, subscribe. mudah kena Please share, like, and subscribe. thank you bye bye